Aha, imbus, 8 pa 13. Vse imamo. Vem ti kadar. A ni dober kadar. Tale špička je pa res kot babe zob. Zdaj ga je tako lepo čohu. Asen hribovje. Hitrost vetra je 6 metrov na sekundo. Temperatura zraka je 8 stopinj Celzija. A boli? Tole selfija kao. Laga. Po višino? Kontra. Oj. Malo rešil. Can we fix it? No, it's fuck. Bravo, biser. Če imaš komande prav, je vse bolj fajn. To se tudi meni zgodi. Ja. Je pa tole Štampiharjev bivši, veš? Štampiharja je bil. On tam avga. Ja. Kaj si zgutal? Le kako guta. To tako guta. Samo kontra guta. Ta ne guta, ampak ta gre gurta. Kako že reče? Tukaj pisaneli si. Samo da imaš bremzo kontra. Kva to dela stabilizacija. Tale stabilizacija, tole je dobro. Zdaj piše. FX stabilizator. Za vse modele. Dej. Hitrost vetra je 7 metrov na sekundo. Temperatura zraka je 11 stopinj Celzija. Poj pojača. Poj kar pojača. Čist malo. Kar sem zaprl, spet malo bremz, čez rotor. A veš, kje je višina. Bremze.
Some like it fishing, and some like it fowling, and some like to hear a cannonballs a roaring. Well, me, I like sleeping, especially my mother's chamber. But here I am. Ne, ja, se je bil poškodovan, težko poškodovan. Zdaj to tega. Ja. In tlele ti piše, na spomin na ponesrečene letalce streljenega zavezniškega letala B-17, ki je tu strmoglavilo 29.5.1944. To so nastala. Davni izgledal. Tebe se tudi nastava. To je nastavljeno. Tukaj rupla. Zoki bi rekel, da je Slovenija res lepa. Je. Daj ti to. Kašna Avstrija.